Vatialiti mithenya miongo ina na muonza usakwani munene utowivandhi ya Kenya matuku nyanya mwi wa nyanya mwaka huu atiti no maende na kuelesia mwene nthi kila makavikiia na kumwika manyuvwa. Umwe wa ateti ayani bwana Ben Mbai na ula ukwitya kivila cha umbunge kilioni mbunge cha Kitui cha uthuiloni wasya kana Kitui West na kyama cha Jubilee. Bwana Mbai ainena niwetie kana akasakuuwa akaikiithya Kisomo nikyavikiia na kwaila. Nanye nene niwetie kana nanyugwa kuthukuma andu makwa kwanza ingasia elite mbe wisekwithia nitwandesya andu ma Kisomo ingasia na si mingi sina thina wa kwata masomo nesa nundu wakwa wanevisi na mundu alama konetie Kisomo na mabuku na ndolangi na ukusisia alimu na kusoma kanisa kana wetesya na msia kanisa. Oingi ndongoi ino ni aise ikathinikia amwika ala matena mawia. Ingi twina mwika aingi muno matewe yani maminite school no kwithia maina mawia asuni mwa mwangethana kwatie muno nundu mwika niwo mbewila ikupandwa umundi ikethana matunda uni kwa kitumi kiu ni mbeu tukwenda kusisi ondu twamebanda na yaile kwanza ya kumandia amwika mawia na ona mabiasara na mondo alangi matona kwithia matonga matethezia ni kana mokelelie o meyukirie na ona meyukirie misio nundu amwika mengi imandena ona kwithia kumazana misi andu akuna mome na tiwa itina mheshimiwa Mbai ena o wa kumatavya ningueta kana twina andu makul na ona ibeti na ibeti mbingi ila si unyama muno ni kwithia sina njia ya kutethesia misio na muno kesila maundu ni mabiasara na kukwata kubanga miukirie yo ile tunakuetea maendeleo na ikwata mbesa nesa. Mbai Oingi nukulilie akonima kula makavikiia na kusakuuwa ndongoi indi ti kyama aniwa alama ni wana kana enendea na mendea mai kuna kura ningu makulia ningu madhudia tumande mutongoi atongoi alama elite tuteo sisia ndeto ya kyama kisa kutedia mundu kyama kisa kukweta maendeleo kila kita maendeleo ni mundu ula unigwena kiu kisilamu tongo ina ola wijumitie kwikanesa na kutelezya andu make na nyeni umwe ula ni sinesa kana ni tayari kutelezya andu makwa tuteo kumikilasya na yulu wa ngavana wa kaundi ya Kitui ndongoi ino ni elesie tao Kitui County iyo ngamite andu atatu kivila kama kule kivila cha ngavana na andu asuo nde ne chama tofauti ona kwithia amwe ni aina chama kana ni independent na kila mwenda weta muno ni nye mwene nini sikana ngavana ula ni wanani ni ngavana wala itumikia nesa na ni ngavana wala ngapenda kwenda kukomenake ili ni nguthuria andu makwa nasi tusisi ona ngavana twinga ngavana twikasisia ndeto ya kyama tusisi ngavana ola etethesya andu kuonekana na ulondo tethetie kana wonekanite maundu make kwa uba hii ngavana umwe wenda kwasya unoni we ngavana ula ni yumite kuthukuma nake ngathukuma na ngavana wote ula ukunywa nandu. Bwana Mbai ni wongelile na kwasya kana atethasya andu ma Kenya onthe indi ti akamba meyoka ndonya kwasya ona kaugala na ikiye muno ki utelio ni Kitui West nini bitukite ona Kitui West ona noni tethesia siana sia Oingi onateka akamba kwisilo mtaratani yoso nziela ndumiani kumanza mibea ya ulondu siani itanya kwata basari hizo kwetu kuma kwa mashirika mana na tui kwatia nena mo na ona mbesa siakwa ila ni mandite nutwas Visoria Foundation ina foundation itawa Brilliance Education Trust ila imanda tedio kumanza ikuna apata mbesa yende na utethesia siana isu ikwenda Kisomo. Livoti ya Chini TV kuma nyumbani ya mbumbano ya KICC ni vamusini wailovi nita wa Erastus Kitui Nzomo.